Pulang Bernaka sa Keltalmengo di Los Angeles na Terminal 6 ya sa ucap na ono bulang na bito na na basi shuttle iya kan marah na Keltalmengo po pero siapa kata tu green card kata ke residency ya total na update ya untuk travel untuk wasit juga sanongono raw bitaw sa itu sanongono raw siya mapatatu ya doon ko lang kumain ko raw siya mapatatu green card kata ke iya, kat satu kan andra kini kuah. Kasabihan rom cuma nasi, kasabihan tempat tatale, kali lain andra ki. Iya, jangan tuku marau taki. Na nunggu reda na green card, waktu na US citizenship. Pero sampai di Piu Batatu, lak sarana nunggu awa. Oira na ada passports, taman lain balaw. Iya, ko sa may total tunggu. City Nangilosi. Ko na kulier pa untuk situ. Iya, taman lakalak balaw. Nimbula tale. Iya. Taman ni gaing balaw. Sa Talmengoy bale. Iya, kan di marau. Tababi di binahkan isim doon na lengka yato lengka pakatalakas doon na kaya ko alam mo ni mga tawa. Tambula sartungan na masu. Wasi bikim ni nabi masuk lagi tu kumai, babi ni benak cakap nak kali bikim ni, iyo Amerika laku tungan nabi laku haki betul saki, lebar cukup koras tamu cukup nandre, kalau nitakan ni na Aunita kanina binakati ko na bingarabi may birto na tambalan di Gurubanua na bula sa tukoy matanda iya Aunita kani nasengsut ni libu na ongong kenan rendre sa tawiti ko menamatin to iyo ike sa ang bimbing nga ako tungkol maya na dapat kemudian nalawa, Lalu cukup boleh macam ni wa bila na interview wa takap mereka, na bukan nunggu taka, mani ngante sarkin na US consulate, may Frankfurt. Dono guduran ni lo mani boleh ya, boleh tak may bangko lalang, boleh cukup mereka mo nangono baka tarong ikina kaku nilas. Baleta orto na tambanan ni Durban orto sa kilakir keto ni tukuk baleti. Ya dona kaya ubuli da saranga
o search ko bela po boleh search kami kina nangono mo lakin na interview bo sibi kami na ngol chuk me Amerika ni na ngol chuk ko me na kani green card nangono sanan dol kina lele besar tar chuk kami go se dol chuk na green card si senga na kani sao si senga si songo chuk simber ni dol nangono sanan kay dol kina sanan kay baka madalta kay ni bikim ni nangono ko si senga iya nga nakawuli ka chika nakawili ka na ngono ni nagutikbol mi Frankfurt ngono interview kina mo tukuna nga nakandio kaya kama nga tukuna ni tumba ka ngono deporte kina sa do nakawa kakaba tukuna nga yan matarto sana wili ka chika man ito tukubena no screen iya nga do nga nakawbi wa sa weekend na matimtu sa mga talaw kining ilandi Britania, Europe, Australia, New Zealand, sa Amerika, dati po nangangakat. Napalevo ko sa Tuno Kanakia. Amula. Nako, lobongo, malokal talto lobo. Naka. Iya. Sabang madan bikim ni, nakasat tali cikwe, dotal nakyan na toman tala ni na garabi, iya. Para ba? Iya. Kamu lebih sarang. Sampai pintu kita tercita le. Laka. Iya. Naka. Di kalau ngata lagay toman tal cukan sa programo ni bulay were sa umaraw ni sa bulamay. Di kalau ngata tiko di mo demanda. Naka.